Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa suddina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Bapak Camat Tempe atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Gurunda Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe yang sempat hadir membersamai kita. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita Bapak Lurah Salomen Raleng juga sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus Masjid Nurul Rahmah Bakka Alau. Yang saya hormati dan saya muliakan para patinia pelaksana Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan imam kelurahan. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu majelis taklim, sininna tomatua malebi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukuruki mapuji tan rigangka lori sisi araja aku wasangan nafungan Allah taala. Nasaba ilalan na yiwat piwi wan niwi na podong kamana ngisiya daput-dapungan nasaba Asia mana asi sumpungat ta ipasiyama inasaba ano macawi na ipasisumpung inasaba ano mabelah maka musti malebang ipaniin nasaba mancaji wisit dipakaswiyak kami nak batuan na maraja di sisi na fungan la ta'ala mamagi-magi nasabak kehadiratang kamanang ilalan na yuwan niwi di nakadana na tomatuwa buruani makunray na mancaji wipat tampak barakat na pamasin nasabak peringatang Isra wal Mi'raj yang kita lakukan di malam hari ini na mancaji wisik dilaleng na serikuwang manginawala kifungan la ta'ala di nagaga pawala yesit na pawala isar ngadin na suruga pamasin na mipuanggi. Salawat na niya papasalamat masa ifongololori alim malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakan akatuwo nga wanwalino akatuwo nga wanwa akhir na iya surugay lolong ipamasina upapahanap po na ito masalawain na niya ito mapasalamai masa lori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuwa natofadang makali jari salang kabitarai nardiyat tupuri awal gading itu dak yasik na pepang ulawang
maka dari gaya katai ritujun na idi atau matofat na fungan la ta'ala sangadina na tofada tomilo salama na iya itala salama tomilo salama liliwali na to salama siliwangan salama wanuwalino salama wanuwa akhirah. Makanya inti segala doa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah nakka dua wali liman na cenga ribitarai na makdararati na sabak pak duangang maka dena gaga pak duanga tutu iya mana sinin na pak duangang iya kota morilo dua rimon ripurana kimas sumpajang sangadinda ibati nasabari pi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Asalamakan nasabak di cinna lino yakkatai asalamakan nasabak di cinna akhirat mananungan na tumabela rifacala na fungan la ta'ala. Maka de guru ta yana angka tumilo dua maka lampi padungan na tapi nekia de na baci patutuk na yesinin na padungan iya kumarilo dua ki saman na tudi na suku padungan na. Tapi nekia yanang katumilo dua na de na siaga padungan na pala tapi ya konaka dua wali liman na cenga ribitarai na makdararari na sabak padungan na takwa na batay rofatutu na sinin na padungan iya kumarilo dua ni degaga na baca sangadin na rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ieno ro secara hakika intina yo kotomarilo doang magai tomelo ilolongang asalamaka de cinna lino asalamaka de cinna akhirat mananungang na tomabela rifacala na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maka de guruta ya kotomelo salama tu rilibot na yawanualino toranga cinampe duan rupa tumelo sapa agay romelo sapa nomoro si di sapa iriyoronun na fungan la ta'ala oke tiyun na pagkasuyang ibatat na sabak matinulo naman nanungang. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Sinin na tumatama labi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mauli Isra' Mi'raj itu bagian daripada syiar. Nah iro yasengi syiar apal labangang makanya beda syiar dengan seria. Iya ko seria nasa guru tak nakanay hukum makanya maka de guru tayo ko amulu kang ibicara amiraja kang aja mo putame seria. Apa ia natama syariah mesti nakanay hukum. Makanya ada sebahagian kelompok desi sana melo mamulu mamiraja. Matuputelo cia aje cia ulu magi na sabak manini tiya tama neraka magi apa anu denang kanajami nabita. Iapi di to mamulu to mamiraja apa to melo malay baraka sirikuwa mangina to tama suruga. Makanya maka de guru ta'amulu kenge amiraja kenge itu bagian daripada syiar. Ia komak bicara syiar itu berarti masuk hari besar Islam. Makanya bedakan hari raya dengan hari besar. Ia tuh hari raya na selengi kak duan rupa mi. Allah para pitara si diompuna sa'walang Allah para karoba 10 puna Zulhijjah. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak. Yang makarai peringatan yuluna maka itu bagian daripada hari besar. Tiga contohnya peringatan maulidnya Nabi, peringatan Isra' Mi'rajnya Nabi, peringatan Nuzul Quran, peringatan 10 Muharram, maka itu bagian daripada syiar, maka masuk hari besar Islam toma-toma lebih yang hadir. Sinina toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ya ko amulu kang ibicara irampai sifat kedo melebi na nabita. Tapi iya ko amiraja ke nompuri ki 2 3 pakutana. Aga roh nomoro sidi aga pasabari na to mamiraja. Yang kedua aga na poleyan nabi tak pole na ipamiraja. Yang ketiga niga-niga nabi purana ipamiraja riuluna nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa angka tu 2 3 nabi ipamiraja riuluna nabi tak. Termasuk pangulutan Nabi Ibrahim itepangiri api malumpa-lumpai
Justru di tengah kobarang api dia kedinginan dan menggigil magi afa ifas salam arifung Allah Ta'ala. Apa maka de guru tayanang kagaga na de na situro ilo na huwangi musti de na kajajiya yetu magay tamakau api tapatot do ano maruncingit tapauno ano mawasoy ya ko yetu watu na sitinaja na de na situro ilo na huwangi maka musti de na kajajiyang aga buktin na ipasalama Ibrahim maritangana api malumpa-lumpay maka itulah waktu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangulut ta Nabi Yunus nasalay umat na pa umat tamaka kaduna di na milo mangkalinga ada tiyang mangkalinga baca nasalay umat na iyo makobaliwi okay lalawatan na baliwi nasaba atas salan na Nabi Yunus nasalay umat na makasujo riyolo na huwangi salama 40 hari 40 malam di gaga nabaca sangadin niya pakdongang atas salangang nabacay la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin maka itulah waktu ifamiraja rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Pangulut Nabi Musa dijuluki sebagai kalamullah salah satu nabi yang mampu bercakap langsung dengan Allah. Aga naso pangulutan Nabi Musa puat tapi teseru patah serikua mengimenci pula na tapaku mak dadarari sampai maka Allah turunkan cahayanya. Napa nonno catajan na fungan la ta'ala takbi kubulu hancur bulu maranda silolo na pangulutan Nabi Musa maka dai ande guru tak patah sirre patapulo sona patapulo wanin na maranda pangulutan Nabi Musa tungkat na buka matana agi ni tayato hancur onrowoso na tajan na fungana ta'ala maka yero watu ifamiraja rifung Allah subhanahu wa ta'ala makanya makadai andre guru tak angka mema tu dua telu suro ifamiraja riolona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi iro Nabi itu di Isra Mi'rajkan bukan hanya sekadar dimi'rajkan tapi ifalalangi Nabi tak napa ipendek terime pakasuyan 50 sumpajan narampi lelena kitab barasanjiye makanya ya Nabi tepan miraja tanggal 27 Rajab anna ratuna 20 sek di Masehi batongan na 10 to purana ilanti mancaji suro Nabi tak telutos sebelum malik ke dapura dari Mekah di Madinah maka iro watu itelah amul husni tahun duka cita tahun kesedihan magai masari atinda Nabi tak awak dua tori wajinna lisuri pamasena huang iro watu nomor si dia murena na yatuna ro amurena italai Abu Thalib palafi arona Nabi tak okoro ondan Nabi tak bersandar oko fangulut Abu Thalib afade gaga kafir warani ganggu Nabi tak ketika Abu Thalib masih hidup tapi iro fangulut Abu Thalib mamimi dokona na malasa na sabab pambaikotan yang dilakukan orang kafir apa iro kafir watwir megamupi na yasallange minoritas mopi selangi mayoritas si kafir makanya itepo andre kanre na inungan na selenge gangkan na mamimi doko na Abu Thalib na malasa na sabalasan na lisuri famasina fungal na ta'ala 30 mati na muri na mati si bainino torifojin na fangulut ta Siti Khadijatul Kubra maka Nabi tak na sabak torifojin na lisuri famasina fungal na ta'ala maka de gaga akat talain na fungal la ta'ala untuk burai wisara ini nawana Nabi tak ifamiraja tarimai itala ipakaswiyang ditujun na sumpajang ito matomalabi yang kihadir afa iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 mun rilala tamput na parimanan nindok na Siti Aminah matimiman ni kasi ambona jadi wimi tatajak kolino maganda anna tong umuru na matis kasi indo na jadi iro Nabi taanang itong umuru na itu sudah yatim piatu temaki ambo temaki indo dua tomate na indo na matis ini na Abdul Muttalib naluru anna ratuna 20 sek di Masehi apa furana ilanti Nabi tak mancaji suro
alik ke dapuran na dari Makkah ri Madinah makairo watue langsung dua torifojin na lisuri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya ko tomat bicara amat yang dia gato dino mati tomatoma lebih yang ki hadir. Afa iya turu watue pak bu engka mana masana anana engka masana tomato engka masana buroni makunrek. Maka de guru tangka tumbok mato na ang kawatu musali wanwa anca jingamu manasah tanya cule-cule tanya belo-belo. Katumato na ang kawatu musali jama-jamamu temaka makobatimu hoje jama-jamamu nadapi pak juga mau mesti kau tinggalkan. Katumato na ang kawatu musali waramparamu makobatewe mapasipulu waramparang tapi baja na sangadia ya natania waramparangi pasalai idi salai tu waramparangi magi apa anu manasa. Makanya makare fungan latana ilalan na akurangi ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mataun maka dayatu wanwalino onral lipangang yaitu wanualino belo-belo yaitu wanualino tempat samantaranya di rufatawe itu matoma lebih yang kia hadir. Maka biasa maka de guru tafandrita maka daya tumbok wanualino pada lekbak tasik maluar diolah maluar temakiwiri malu temaki-gangka maka tepat tak mendok yundi atau nagang tau eri puang ya lepe pasiri tak ya lapasa serikuwa manginato salama wanualino salama wanua akhirat. Biasa maka de papasan na tomatotta tato sako rito ngange akatani ko ri pacinge lete ko ri lempusan re ko ri posane da angka ko salama ri tujun na pak do ngemu batongan na ya tuanulino on racinampa tomatoma lebih yang ki hadir. Apa 120 asona tomon railala tampuna indo tak yena tu watue na siyama nyawata na tubuta na iya hakikat na nyawai pole koy anginge makanya ipancaji wirupa tawe apa sulapa na mancaji rupa jadi yero unsur makda keriwata kali tak angka api angka wai angka tanah angka angin makanya tomato tariolo na senu ngangi ya nama soko jadi apa warna na soko nah magai angka soko warna celak warna ridi warna putih warna bolu magai apa nalis senu-senungan apa iya ko mas senu-senungan itu mata tak napahani maka matandri na sebat tepat nah maka de guru tak iya po anak mundri mas senu-senungan na jame tapi di napahani ya na angka gaga isenu-senungi na ijaman na di na ipahani macawi apa dongangi. Makanya ya tomato teriolo ya matan repaham madodo sikolana. Iya ko matan repahan natin ni mega pangkau kama kurang ate na yimi tu pangkau kang iman caja batirat tanya kuarek kadai. Na makade agama si di pangkau kasisa bulapa ada masarro malabi mopi se di pangkau ka bukti kang itandra pape jepu telor rifuangi na iya sisa bulapa adamu. Iya po anak mondi matan ripak diseng makurapahan. Makanya ya ko mak bicara ya ko sama naje kawak betul sano tapi suri lo ironane agak diseng. Sedin na tomo-tomalang di jamaah yang dimuliakan Allah. Aga makna na soko celak ka soko celak pole ko apiye. Soko ridia pole ko anginge, soko putewe pole ko wai soko bolonge pole ko tanai. Betongan na uli na juku tak pole ko tanai. Urak buku-buku pole ko wai na pasat tanyawa tak pole ko anginge na pasut tak darah tak pole ko apiye silura apa pasalenge sehingga ipatan tu apa paslari tujuna atang malabina fungala taala agiro manasah nomorosi di mana se aja letak makanya itu aja langi itu nai paham ajak na tomotompo oki tujuna egan nawaram parata ajak na tomotompo na seba iwarengi agala kengawatang ngadisingan maka de guru tayeseng itu amati nga de nerisa de to na ipaham de nakada anak tomoto buruan ni makunray to kasiyasi to sogi rakyat biasa to maparenta ya ponadapi ni watun na itala amati nga pak bu purade na wadingi patanjing makanya manasan nomoro si diri tujuh na ajeleng amati ngata
Yang kedua agama nasa totota. Yang ketiga manasay asanangenge. Yang keempat manasay daleta. Na iro ya senge dalik fura yukuru de nawat dilek di dalik na tawe de to nawat dikurang. Namo magalak na lasan na komplikasi lasan na yenade panagan na dalik na de na mate. Tapi yenagan na dalik nate namo de na malasa mate to. Makanya tabi iro melo ipahangi Pak Bu. Telu sirupa tapi de na padah. Tiga ya setelu sirupa tapi de na padah. Liangi baraka liatui warampara liatui dalik dena pada ye teluhi ya senge baraka patomboh na ya senge patomboh napilah tambahan nikmat datanya dari Allah ya na engka gaga tapunai na dena melo capu justru itu selalu bertambah yaitu hakikatna baraka. Makanya maka de guru tatari hacek de ya komak baraka mang apa baraka ini mapak gena taninya cek de na megana dituju na baraka. Makanya ang ketutong makaswaso makareso malubine ngatiri pusan na bebelona na tiya si pulo waramparan na sama na tasidapi waramparan na magay kade guru tak degaga baraka tatampu ilalan na keluarga mo. Yan na tunak kada guru ta ang kacek de ganda mato maiga ganda mato dituju na baraka Tapi iya ko waramparang anu de na milo ganda. Tiapa jakuran na milo itambay. Ang kasidi to milo pagan na idua. Ang kadua to milo pagan na italo. Pura ni mapoto to milo si Mak Dante. Pura si Mak Dante to milo si manganting-nganting. Pura si manganting-nganting milo si Mak Baros. Jadi ya senge warang-fara de na melo ganda. Makanya maka de guru taya ko bicara warang-parang bicara to melo cukup layawa aja mo cengalau yase. To cukup layawa tanda syukur. Syukur na hayya mamotro mapo yano masapedai. Syukur na hayya masapeda mapo hayano malalangi taliwa bilanan na jokel latu masigi tira pusana dia pernah makan rampan na nyawan na bangi tawi na masumpajan. Maka itu malalangi syukur kahaya malalang mapo bali bolaku matandre kolesterol na mapat di cakot-cakona na salau pakitan ni rujulo rumah sakit. Maka itu malasay syukur kahaya malasa mapo sa di kamaraku sojola di. Jadi to melo syukur aja to melo cingalaw yase. Apa yan na angkat to kitujun na waramparangin na tiap aja cingalaw yase pahangin na kan na yetulasan na waramparang. Niya ko na kan na tila sana waramparangin batua at kasolangan na. Aga na sana waramparangin bu. SMS. Tisaya sang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yan ang katumanya melak da atin nami tetawi masusala sa iyatu. Yan ang katumasus sa atin na mite balibula namanya mangajak mo pasi pa iyo ayo pa si pa magi akas sulanga batu huli na tumatomala biyang kihadi apa tiapa aja macengalo ya si magi kakita-kita apa maka dito na sa iyo kakita-kita ito yan ang katumalampi-lampi bulu matan na kakita-kita iya tu nita na balibula na manliulawa milite pa ginuwang ulawang Dito balibolan na malimoto milite yalya mamimido ko na laki na nataro reso kalangoli na masijak mau bang. Makanya yan ang kaburuan ni masijak mau bat tandrabayini na makun ripak bunulakay. Apa ira na po nakada tumilo to je fada tawi. Niga tumilo tewa pada na pada mo ito. O komiri tujun na asile na reso na sila yang ito matomalap yang kihadir. Makanya ya ko toma bicara warampara cukup lawiyawi na sabat tandra syukur na atau matapa riolo na pungalatan. Tapi iya ko toma bicara dalle. Iya tu dalle Pak Bu pura yukur. Salah satu kesalahan kita ketika kita berdoa biasa ki makada puat tatambayang daliku. Jadi puat tatambayang daliku itu yun nawaram paraku makada guru ta iyo ko patamba dalik milo de itu gagah.
Tapi ya kome milau patamba oke tujuh nawaran parangi. Apa ia tu dalik fora yukru de nawat dilebih de nawat dikurang. Makanya engka tu mega waramparan nama kura dalik na maiga dalik nama kura waramparan nah. Tak paham? Ah? Maiga dalik nama kura waramparan na maiga waramparan nama kura dalik na. Tega ya satu mega dalik na wakura warampara ya kirite je makaswasu makareso malubiningang aselereso na lolongang ina samana je di na sa iba isape sa banding aslet na si bawa resona capu ya selet na mak beni mo pitakona tapi yo komande de je gaga na sapa nanri mana kato pene matu pene magala ikan de de nakada mapai macan ni malundra marak komarica maka do malam mak nanri mana moba magai to mai ga dalik na tafi makura waramparan na ritujun na fakita na tolinoy tega pula ya sa to mega waramparan na makura dalik na ya ko iri tega jinna 5 juta siulang malubini nga topa sidapi andre na inungan na tapi ito anangangi anu macan ni nakadade wanray magai nakan nakalasagolah napemita ulu bembe kira bulu-bulu na mende kolesterol nah ada nadeje napa dari ulo ya riulo yang bak mana puya nama ko ke ini maka dai guru tanamo mai gawaram para ya ko makurangi dalle pura denang kana yang nyemangi waramparangi na toli suri pamasina fungala taala makanya ya ko tomak bicara lasa iya tu sikrik na tolase duan rupa mi pabu. Makanya Nabi tak dalam kita irsyadul ibad dia na angka to malasa na baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali na panabaca kulu huwal kasiratun aga pole nah namorosidi ya dampenga dosana tasalana riwat tu malasada. Yang kedua yakalasanna sabaluli suri pamasena fuwangi de gagala semundro watakalena nalisuri pamasena fungan la taala. Yang ketiga dene callai komate yang keempat itu nai perisah. Makanya maka de guru te koto malasa perbanyak zikir apa mega to yana malasa jago dari ke. Dan ya tu pa yang menyamos tasyo ko fura mak dari ke ada kuat dari ke bawah ni filat tu ki madising. Makanya tambe yana tu nakada guru tak dalam kita irsyadul ibad ia tu kuluhuan itu luar biasa. Makanya salah satu surah yang pendek setelah inna a'toinakal kautsar okoi kuluhuan lah. Iro kuluhuan lah tapla mana mo gaje kuluhuan lah. Ha? Ya nang kato de na pla imati bawan ni. Ia tu kuluhuan lah tabe makutana kasiaga ayat takkan nung ilalan na kuluhuan lah. Ah, makutana ki siaga ayat apa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi dua memato malaikat tetengi wali-wali na yero pani na malaikat mapamuli capat na iwatal letu capat ni tamurang. Maka de guru tak Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yana angka to mapamula malasa becuk bato alasanna natakona baci kulu huwalla bikatellu mancaji wi patti polasa nadina jaji malasa bajanna yana angka to mapamula malasa na baci kulu huwalla kasiratu nasa guru tak pa hikmai tantiki yakatena sabalasanna natakuli suri pamasina fungan la ta'ala milona yas sumpajangi jukuna maka Allah utus 70 malaikat mas sumpajangi jukuna na yako iputami jukuna ilala galabon nakiburuna nasiyam tanay maka Allah langsung menjaga jenazahnya denan dari ulla alati letu as-sakiyama ya namati natiapanya masaru mawangi jukuna idiyo melemak mana patama buku-bukunah mari berkahnya itu surah Al-Ikhlas. Makanya Nabi tak perbanyak membaca kuluhuwallah minimal ke 10 ilalana sesusuan dia. Apa makanya Nabi tak niga to baca kuluhuwallah bikasih sesamanna temma ia tu baca Quran na 10 gesok. Ia kona baca bikatalu samanna na patemma baca Quran ni 30 gesok 110 apa surat.
Makanya toma-toma lebih yang kihadi apa iya ko toma bicara lasa nadi jika gato di nama lasa. Cuma iya ro nabita 60 na telu tong umuruna telu bawa lasan na nabita na lisu di pamasina kung Allah Ta'ala. Ada lasan na nabita nomorosi di biasa mapat di ulun na sebab pengaruh racun yang pernah dia minum. Yang kedua nabita biasa maceke bawa pelak kajena. Yang ketiga biasa menre semenah. Ia mitelu lasan na nabita na bawa lisu di pamasina kung Allah Ta'ala. Iya boy di siaga la sa tatunan. May gani gare. Kani kolesterol ng kani gola ng kani rematin na natupuki asam urat pada salatang. Magi nabita na jara malasa apa salase di sunat na nabita iya na matangaman re iya panapajaman re iya komeloy maso. Iya po di maso pinatopajaman re. Na iya tuwatang seperti kamelo na tamay. Maka iya ko seperti kamu tama ko watangi sa imba na din akan na itilasa apa iya minaman lasa apa lebih apa iya naman iya meto panapa jaman iya ko maso iya po nabita iya panapa jaman iya ko melay maso iya po di maso pinato bajat kan di makanya tiga yang semakada anu lebih makasolang iya ko lebih palana tika makadaki semeng lebih cekek nanti makadaki gering. Lebih wicanin na watakalina makadai golah, lebih widarana makadai takanan, lebih lunrak na makadai kolesterol. Pak iya je tomato teriuh lo ye pene matuwe na pene magala. Na ye ko tomato na duan rupa meje na sana ye ko na mese posoi. Iya po hai diobe na irita je pakita mata tomato talo makare se seliwang. Irita tanga na reso na madaka wala kasotopa na sa pabamilem poteno na sara caripa na ninong chino na de aja na malasa. Iya pidi pa ni mato aki pene chow. Apa mega 47 makura pakulayang. Apa iya na mega 47 na tina makura pakulan na duan rupa ya kore na panana kaliwa igan na pasuan na. Pak kami mato komanan na tiami mato soro. Ele mananna tangaso mananna lesang aso mananna wani mananna iya panapaja mananna iya kumatin maka tulutuli mananna to aku panem tu paja mananna kami mau be jena je mananna tia soro namo anu salah tuju to wala pasoro takwa lolo pak maka itu na saya ko pananakan ito yanang kato manipi-nipi cek de timun na pananakan ni abati. Apa maka itu na saya ko pananakang ito tapi aja tanggare mi itu pananakang ipa paka to maka dawe nati manan aja ti apa aja tasadaku maka kanya yo ko pananakang ito ya na angka to pananakan nomor si di Malabor itu yun nawaran paranda namo de gaga makan kato apa ya nang kato pananakang liwa labona yang kedua yo ko pananakang ito mololo fulana di nandri tua maka tiapa aja menri ura alun na bulak matanna. Iya nang kabola setanga sure menri manan nak telujang lari mana ya to setangi. Maka alena termasuk datuna setangi. Seden na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Tabe ang kasih di pak doangang napak guruang yang digurut tak. Maka de guru tayana angka to amal kang ye fa dongange ye na pa donga wa di burai mana ngi sinina jukuna lasan na watakale na rupa tawi ye na angka lo tay yasau tabace ye pa dongange baraka na sabab pa donga siyama oli na juku urat na buku-buku ye nang kanana na tiapa jamalo di susemen na makadaki kedo isakna tali pala lima atau tak tatan rasarat na bace bekatal lu baraka na di na jaji malasa yetu bayan dah. Yadang kadara na tiapa jamacolo tabace mancaji wipatawa na tatipu darana. Biasa maka de guru tak iya tu bismillah 5 rupan na ilalan na agama. Ya kota bace 5 rupa bismillah ilalan na agama mupake mak japa baraka na marisi kumanan donggang. Tiga ya bismillah 5 rupa ibacai bismillahirrahmanirrahim bismillahis syafi bismillahil kafi
Bismillahil mu'afi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Taplan nih. Oi. Taplan nih, Bu. Hah? Maka majarat iya kota mote Pak Guru. Tiat tamah apa masina tu amili pasah. Apa iya nama masina tu ame pasana tiapa jam mogo iya panala tu iya kosorong ipuri yawa. Maka aja cicapi pakoling. Tapakai amal kangi yasengi bismillah liman rupa ilalan na agama pakai ya salaman adina kan na itilasah baraka risisina liman rupa bismillah. Tega ya roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Taplani. Depah marak jito kan. Senin na tomato-malak di jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi rewa kapai meng. Nasabak li sunnah rifamasi namurena nabi tak nabainena. Maka itulah waktu di-Isra' mi'ratkan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran. Maka refung Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masaroma facingi fung Allah Ta'ala napalolangi napajokke atan nariwatuan ni itlai Muhammad minal masjidil harami ilal masjidil aqsa napamendre rilangi pitus susungin. Ketika sampai di Sidratul Muntaha ditamani fangulut Jibril aga nasopunggawana malaikae maka daya Muhammad at-tarunut tarime sumpajan. Pakutanana majina de warane Jibrilu manamani nabi tarime sumpajang iri alam mustawa apa makare guru tapa hikmah dena warane Jibrilu melewati batasan Sidratul Muntaha naik ke alam mustawa mitau hancur tubuhna. Degaga malaikat barani melewati batasan Sidratul Muntaha. Ya nangka malaikat barani mesti hancur bakal pengulunna malaikat punggawana malaikat dena warani sibangi nabi tak materu tomato malabi yang kiadik. Magi dena warani maka dai ande guru tak dena hancur tubuh kasarak na nabi tak ketika melewati batasan Sidratul Muntaha naik ke alam mustawa apa liseri tubuh na nabi tak na selamat terima sumpah jadi nomor di sak basiria sak manusia biasa yang kedua sak malikia sak na malaikat yang ketiga sak malikia ala malikia sakna malaikat yasikna malaikat yang keempat nurna Muhammad napake nabi tak terime pakasuya 50 sumpajan narampe ilalanna kita barasanji atau motomalabi yang kihadir na iro yasengi sumpajang pakak kasak yasengi pakak kasak ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya tomelo komunikasi langsung rifangan latale gitu juga sumpahnya. Cuma kami pandai tapahani maka dairo sumpah yang na terima nabi tak 50 sumpah yang oke bicara na watue. Angkat maka dah taniya ko bicara na watue oke bicara na rakange. Makanya ada ulama mengatakan 50 waktu na terima nabi tak sumpah yang angkat pandai tapahani maka dah 50 rakanna na terima nabi tak sumpah yang iro 50 waktu tak bagi dua 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah. Makanya yo ko sumpah sunnah mailu ire kena jumlah maka de guru ta al maghfurullah 45 waktu yang mana. Makanya sumpah sunnah rawati tak bagi dua muakkad gairul muakkad angka sumpah sunnah pas sapi waktu ripalawangan na sumpah para luta maka daki ba'diyah qabaliyah angka sumpah sunnah taubah
engka sumpaja sunnah duha tahajud witri engka sumpaja sunnah mutlak sumpaja sunnah mutlak tak bagi-bagi sih maka de guru tak yana melo korek ngi sumpaja sunnah 45 waktu yang manang 5 wajib loro asra magharibi isana subuh tapi sunnah 45 waktu yang manang. Tapi angka panrita pahangi maka datania ji okko bicara no watue tapi okko bicara na rakange 50 rakan na terima nabi tak sumpahnya tega yaseng 10 pitu mancaji wajib patap 30 mancaji sunnah mancaji sikri okko isaliwan na sumpah jange tega yasa 10 pitu mancaji wajib nomor sidi yero sumpahnya loro tak apa rakan asra aparakanna jumlana arwa magharibi telurakan 10 siddi isya aparakanna 10 5 tambah subuh doraka 10 pitu jadi yero wajib 10 pitu rakanna yang manang tapi yero 30 telurakanna mancaji sikri okko isaliwan na sumpah jatta makanya dalam kitab padila amal makanya Nabi tak yakopura ko masumpah bere selek maksimalkan ibadahmu masikri napa ko melo doang makanya yakotobura mak bere seleng ada sikri iri seliwan na sumpah jange ibaca subhanallah 33 de nawat dilebih de nawat dikurang Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 iya ko 10 pitu itambah 33 jumlahna 50 yang mana makanya maka de guru tapa hikmah ya na angka to masumpah jam mapo mure takak barilatu bereselang masikri nape milodwa pada leba ya ponajami sumpah jangi 50 rakan yang mana tapi angka tu ya na pura mak beresel sama na angka buka topo pana nasupole ko masiki dia naja agan ilo doang apa yuro na pahangi maka dia sengi sumpah jana latu mi beres na pura kay mak beres selesai tapi maka dia guru tak selesai di pak donga malomo na terima buange okko rimundina sumpah jange makonya asikri kina paki milo doang maka kalipi itu sumpah jam mo jame 50 rakan na yamana tomatoma labi yang ki hadir maka dia nagaga inti ilalan na ya faringatang Isra Mirajat tasangadin na piyare sumpah jatta pakbu tajagay sumpah jatta magay amala pamulang iprese ya otomatik itujun na itu sumpah jangi ya na makasi sumpah jan nanti makanjak mana tu itu ibadah lain na tapi upana masalah sumpah jan na macoto masalah ibadah lain na apa ya kotomatin na telu si bangi dua rewa si dimimondo petaka pa ilalangi kiburu si bangi aga ya rewa nomoro si dikitujun na warang parang na ya to na tu warang parangi palemu nyawa ya na tanay di sale warang parangi ya kotomate warang parangi pasalay apa ya tu sifat na warang parangi telu ipake mande capat na mancaji kebung ya na angka to ante tinro bawa zaman na matin rom mangerok moto mangirok loma motor capat na warang parana kebong ya nang katau makobati na makaswasu makaresu na angka maka na mate mancaji mana ritujun na wije tapi mau pakai masih dekah amala polena na sebab pasti dekah na wadingi salama lino akhirat tomatoma lebih yang kihat ada pasalay keluarga tak tapi de gaga si bangi celeale ilalan na kiburu tak sengadin na amala tak ditujun na sumpah jangi makanya ada ulama hikmah mengatakan engka moi pas sumpah jangi maja sifat na mewasiak gampalurang daripada tumalampu de na sumpah jang engka moi pas sumpah jangi maja sifat na mewasibawa daripada tumalampu de na sumpah jang eko pas sumpahnya maja sifat nang katunakan na rubah mo sifat na apa itu sumpahnya ngete pori sisina anu na cacipung Allah Ta'ala inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar maja pu itu sumpahnya ngebenteng ngari tujuna anu na cacipung Allah Ta'ala tapi ya koto malam puna sengalena getan na sengalena masih pak malaikat kiro nabi makanya warekadanna rifadanna dek na poji lucaki pakitan naripadanna dek na poji sikka atin naripadanna tapi dek na sumpahnya mancaji abalari ditujun nalina tomatoma lebih yang ki hadir ya na tu maka de guru takin je munro maraji sumpah yangi
Apa itu ya sumpah jange matinulu panaman nanungan makanya itu sumpah jange dega kaya selibur nama malah seija motoy tena pada anak sikol iya nawat tulibur nada nata mama guru mage apa libur manang itu masih kolai tapi ko ini tata ijama makanya itu sumpah jange maka de guru tatania to ko pangkau kan nama rajing apa itu pangkau ke sumpah yang apa tatoruku sujud tudang ternyata kau baca-baca na takak barek letu beres selang cenrope okoi matinulu naman nanungan na. Alhamdulillah Pak Dewang sempat hadir membersamai kita. Tapi loyoloki pun. Alhamdulillah namo terlambat berutang kadoi. Perlu lah da icontoi Pak Dewang. Tau kanjak na tau magarata tapi sayang tes sesatu sinin na tau malak bi jamaah yang dimuliakan Allah rewa kapai meng makanya tajagai tapiare sumpah jata paya tu sumpah yang itannya tu je ko pangkau kan nama rajing ia natak tomoki ruko sujud tu dah selesai yaitu sumpah jangan itannya toko baca-baca na takak barela tu beres selesai cendope marajing oke mati nuruk naman nanungan na apa itu marajing palawangan na yaitu gagay marajing ijama apa musti mati nuruk panaman nanungan ijame loro tak dene jama serak magi na sabasi bukiri tuju na jama-jama litota ijame magaribe dene jame sek magi na sabak matokogi boleh makan so yang mana mapasi jama oke sumpah jas subunda dia aja na pasija mak pasija mumi sini na toma-toma lebih yang ki hadir tapi maka de guru tapa hikmat ya na angka to piarai sumpah jannah terutama ritujun na bere jamae italale riwatu melona mate dena gaga warekada sitina jana huanda warekada kemina malak biri uyun kematiannya menregala gana cakoro lillana kepiwatan na mata da to nangiro mak berunge maka de gaga na fuada cappa amatingan na passumpah jange pak bere jamae kecuali dia baca kalimat la ilaha illallah maka de nabita man akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah yana angka tori cappa amatingan na puade syahadat Allah dahalal jannah jaminata masurugah na yaitu intina ibadah ke syahadat hakikat na syahadat na sebab sumpajang pangkaukan na syahadat na sebab sumpajang yana angka to masumpajang matarate jenek na tamila la masigi makanja tu maknina na makanja ruku-ruku na sumpajanna tapi dek na syahadat ilala sumpajanna mutlak batali yaitu sumpajanna makanya itu sumpah yang 5 wajib nah nomor si ditatongin na sabat takabbar yang kedua pagkasingi baca na Fatihah yang ketiga syahadat yang keempat salawat ilal na tahayyat itu tu na sabab birisalah yang itu wajib na sumpah yang makanya katong mati tiap aja maka dandang andang dan nai kami mak jituladin da si pujilat da waktu nama di siapa ladin dan apa magoy wae ang kaladen daw puli nakadawa maga ni makadami tiapa jandang andang ternyata pakandala da waktu nama disi taron na je pakanda yoko pasumpa jamu hajamu jita kajelo jelo pak nama kakanya yoko pakandang itu ondo kanya na pakandang itu lempu mana maga iya na panono bojana yana de na pada na de na melo panono bojana yoko salai iya pano no yoko pare bujanna lempaan na name pano lempa apa de na cocok enatan ni anang liman nang apa itu pakandang itu lempu sini na toma-toma lebih yang hadir terakhir tapalihari sumpah jata terjadi kangi kebutuhan ya sengi kebutuhan mapamule takak bari latu bire seletia pa jamanya mapapinat dingi ya potesi sapura pima bire sel namanya mapapinat dinah makanya ya na angka to lolongang ilunrak nyaman na sumpah jange termasuk pangulutak Sidina Ali karamallahu wajah ipana to na popan na ketika berperang malawang orang kafir
Ya do anak panai, namona ya katan liwat topa di nangituna, tapi ila ga anak panai matangangi masumpah jadi gaga narasakan, magai apa naruntuk lunraknya mana sumpajan atau matomalap yang hadir. Makanya makare guru tayo ko masumpaja, ko talu pasla de na wa di masra to matanga masumpaja. Aga yero nomoro sidi pukang ke pikliya na sumpajangi yasengi pikliya pangkau kan na sumpajangi tator ruko sujud tudang alipu tato haruko misuju dala tudak bacana ahmak yamato tu sumpajang. Yang kedua pukang ke kauliana sumpajangi baca-baca na iya baca-baca na sumpajangi mancaji wisikeri. Yang ketiga pukang ke kauliana sumpajangi paringerang. Tapi makare guru tak yana angka to masumpajan na paringeran na minapake masumpajan taninya sumpajan asan na yaitu aga paling tapak karu mi asan na. Yana angka to masumpajan baca-baca minapake masumpajan taninya sumpajan asan na yaitu aga paling sikri mi asan na ilala sumpajan na. Yana angka to masumpajan tatorruko sujud tudang taninya sumpajan asan na yaitu aga paling gerak badan mi asan na. Makanya pakanjaki yoko to masumpajan nasaba pangkau kena sumpajan ina ijama nasaba acinongang ati. Yang kedua sikri ilalan na sumpajan nasaba malahirang imancaji baca-baca. Yang ketiga aparingerangan na ati rifungan la ta'ala apa yasengi atas sompe puangi ritujun na pakasuyangi ijami na yang di ijami nasaba iya na surangi huangi ini niri na pesang kangangi maka de nagaga ilolonga ritujun na ata matapat na fungan la ta'ala sengadin na asalamaka wanuwalino lebih asalamakan riwanuwalino siwali na fungallahu subhanahu wa ta'ala. Sinin na tomatoma lebih jamaah yang dimuliakan Allah maka saya kira ya nakapaya uholatu kangi mamagi-magi mancaji wi akata janga lori di mana serikwa mangi angkaki makka malakang idua telu rekada kami namalabi na ilulungang ya salamakang sayyidung fit dunya wa sayyidung fil akhirah kebahagiaan di dunia lebih-lebih kebahagiaan tak rilino siwali nafungallahu subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Maka tentunya yang memimpin doa de nagaga keminam makanja sengadina rigurutta Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Dengan ini saya persilahkan dengan hormat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.